Hai gengs, welcome back to our channel. Agak-agak silau. Jadi kali ini kita mau ngajakin kalian panen daun ubi jalar. Karena ada beberapa subscribers dan followers mama di Instagram juga bilang, "Mak, daunnya ubi jalar itu bisa disayur." Ya. Iya, tapi aku nggak pernah makan seumur umur. Nah, kebetulan daun ubi jalar kita banyak banget, Yumi-chan. Ya, jadinya mari kita panen ya, kita petik. Dan mama juga baru nge-browsing, baru nge-googling daun ubi jalar enaknya dimasak apaan gitu ya. Terus yang nongol adalah sambal berambang khas Solo. Mama langsung beliuran begitu ngeliat postingan sambal berambang. Mirip-mirip sajiannya tuh kayak pelecing kangkung gitu. Jadi aku makin kepo, makanya cus kita petik sekarang juga. Jadi ini pertama kalinya mama bakalan cobain bikin sambal berambang khas Solo. Let's go Yumi-chan. Ayo kita panen. Dah, sarange. Strawberry. Ada stroberinya. Oh, panen stroberi dulu. Uduh. Mana. Oh, itu ada satu tuh. Dia belum kerja sudah minta rewards ya. Reward stroberi, tapi belum matang banget. Nggak apa-apa ya, sudah. Lihat sana. Hi. Oke, ini yang lain masih muda-muda lagi, dia tumbuh lagi, gengs. Berbunga dan berbuah kembali. Oke, kita panen sayur daun ubi jalar. Wah, ini kalian lihat semangka kita semakin menjalar kemana-mana ya. Let's go Yumi. Yumi-chan. Tuh, hati-hati. Terus. Ini mama minggirin dulu berisnya papa yang satu ini. Panen ya. Tada. Lagi baby, itu kurang. Pak Jokowi orang Solo ya, gengs. Ini kalau bukan karena subscribers atau followers, mama nggak akan tahu ada olahan makanan pakai daun ubi jalar. Gak akan tahu aku tuh. Banyak yang muda-muda lagi nongol. Mantap, dapat seikat nih. Dia malah ngumpulin daun kale yang udah kuning-kuning. Ini gak usah nang. Ini nang. Oke, siap. Kumpulin. Iya. Oke. Ready. Come. Let's go. Masak. Semua dikumpulin daun-daun. Lumayan. Wow. Apa itu? Dia lebih senang tur di kebun. Ya. Apa ya itu ya? Belum, labunya belum matang. Belum matang. Belum. Ayo kita ambil chili. Oh, belok deh. Yumi mau raspberry nggak? Ini raspberry-nya besar. Nyam. Lagi itu banyak. Hush. Sana bilang. Nih, yang merah ya. Taruh. Ya. Sini. Pinter. Chili. Pedas.
cabe. Pinter. Terus. Nasi udah matang nih, udah wangi banget. Yuk, 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 kita bikin sambal. Let's go. Let's go. Go. Okidoki, jadi ini sayurnya sudah mama cuci kayak gini. Terus ini untuk sambal kita, jadi ada paprika dari kebun, ada cabai. Yang aku baca-baca sih tanpa bawang putih. Ya udah kita pakai bawang bombay aja karena bawang merah kita nggak punya. Terus beberapa resep ada yang pakai terasi, ada yang enggak. Ini mau putuskan pakai terasi. Dan pastinya ini yang bikin sambal berambang khas Solo, endol, surendol itu pakai asam jawa dan gula merah. Ini mari kita kasih sedikit garam. Dan di cobek kita ini kita kasih juga udah garam. Lalu kita kasih gula merah, kasih asam jawa. Terasinya bakalan kita tumis atau kita sangrai. Ini aku nggak pakai minyak. Jadi hari ini kita no minyak ya. Lauknya sendiri ada ayam. Ayam goreng. Kenapa begini? Ayam goreng tapi tanpa minyak. Karena ayamnya mama oven. Tuh, ini mari kita sangrai. Terasi kalau disangrai makin wangi. Air menggurak-gurak, kita masukkan si daun ubi. Ini wadahnya nanti kita pakai lagi ya. Okidoki, cuma sebentar aja ya kita cemplungin si daun ubi. Dan ini mari kita ulek. Dan ini mama kasih air bekas rebusan si sayur sedikit supaya sambalnya nggak begitu kental. Aduk lagi. Mari kita cobain. Mantep banget. Asamnya, terasinya, pedasnya, manisnya, oke banget. Sekarang mari kita tata rapi si sambal. Pertama-tama sayurnya dulu. Lalu kita tuang sambal di atasnya. Dan di sini bakal mama taruh daging ayam. Dan buat anak-anak kita petik selada ya. Mantap. Makan, makan, makan. Makan. Hai hai. Bye-bye. Kok bye-bye? Hai hai. Balon tunggu abang sampai rumah. Dia udah OTW. Ayam panggang. Jadi hari ini bisa dibilang sehat banget. Hati-hati nang jatuh. Fresh dari kebun. Terus tanpa minyak-minyak ya. Kenapa dicium piringnya? Panas mau? Panas mau. Tunggu ya. Sambal cobek berambang. Minum mama, hati-hati. Ini minum Yumi. Ini punya Yumi. Ini Yumi. Sambal berambang khas Solo ala mama. Mama keluarin nasinya dulu ya.
Karena semuanya masih panas-panas banget ini. Makannya enak. Selamat makan. Panas. Wih. Ikan. Tunggu Nang, panas, tunggu papa. Papa mana papa? Ini nasi Yumi. Pakai timun. Pakai selada. Papa udah nyampe. Kom Yumi yang duduk. Now. Der Pieps. Im Auto habe ich so richtig. Hi. Ya bang. Ja, aber da ist jetzt Papa. Tuh. Nein, nein. Tuh. Selamat makan. Kita ready Selamat buat makan makan. semuanya. Das. Ini buat kita sayang. Ja. Und ich will einen Flügel haben, weil ich will probieren, weil das ist ja Bio, gell? Also ya ini organik chicken kita beli. Abang belum mau cobain. Ich habe mir das Ini nggak tahu loh rasanya gimana, jangan keasinan pula karena nggak aku cicip. Oke, selamat makan. Selamat makan. Tuh, pertama kalinya Mama cobain sambal berambang. Wow. Cobain ya. Und? Mantap sekali. Mantap. Ini sambal anti galau katanya. Wow. Das ist von Solo, Java dari Solo. Und das ist Süßkartoffelblätter. Okay. Von uns Garten habe ich Cool. Gefühl relativ pedas. Cobain. Er möchte auch Sambal. Mau cobain? Pedas. Mit Tamarin, mit terasi. Mit die Blätter bitte. Ja. Danke. Cobain dulu. Mantap. Kenapa Nang? Pegang baju Mama. Aber scharf. Haut die heiße ist besser. Haut. Oh, so süß. Ting tuh. Kalau mau gucken, mal. Pos jangan pos. Diana. Oh, lagi makan bilang. Ja, danke. Wahnsinn. Ternyata begini rasanya daun ubi ya. Wow. Nee, met de pan. Ich esse schnell einen Vater. Moet ik het proberen? Apa lagi? Wah. Salat dazu. Gefragt, ob wir da einen Okay, Mama, ich probiere diesen Sambal. Spinat. Nein, nicht Spinat, Süßkartoffel. Süßkartoffelblätter. Umi juga cobain. Satu, Satu, dua, tiga. dua, tiga. Aber scharf, gell? Ayamnya enak. Ist das scharf? Mhm. Mega scharf. Padahal bumbu asal aja, cuma bawang putih bubuk, sama garam, sama lemon. Also, so sehr gut. Hm. Also, ich habe am Anfang gedacht, es wäre Spinat. Hm. Ich habe nie gewusst, habe noch nie in meinem Leben Süßkartoffelblätter gegessen. Das ist so lecker. Jemand hat kommentiert. Ich habe mir gedacht, was? Unsere Süßkartoffelblätter waren jetzt so buschig geworden. Probier mal. Das schmeckt wie Spinat. Das hat mich gut gemacht. Wow, Wahnsinn. banget.
Sambal berambang Sambal Brambang. khas Solo. Assalo. Ya, Was bedeutet das? Khas Solo. sambal berambang Spezialität aus Solo. Papa siapa? Eine Stadt in Java. Papa di sini. Wow. Ini menyarikan sambal ini dia nih. Mau sambal teri lagi, masih ada sisa kemarin mau. Mau kasih sambal teri. Kenapa ini nggak mau makan? Ada Papa. Ja, das ist ja auch so eine Nuss, so ein Kern. Und Tamarin. Und indischen Songs auf Amazon Music. Ada. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, Stopp! stop. Kenapa dia? Ob wir das nicht diese Geräusche, wenn es das Kamera noch erwischt hat, den Geräusch, das ist nicht Copyright. Sayang duduk. Ja, doch. Aku juga Pak. Papa. Komisch. Immer wieder dasselbe. Ini ayamnya enak ya. Ayam juga enak. Aber voll den guten Saft nämlich. Nanti petik lagi deh. auch kaputt. Ja, mini. Sambal ist aber nicht alles. Danke. Sambal masih ada juga. Ada. Maaf, Nan, tangan kiri. Dieses Kartoffelblatt ist doch ein Salat. Wie vor, oder? Vi alltid bin om hon reser Chiara. Und ich lerne immer wieder neue Sambal. Mama. Ich möchte Reis. Ich möchte bei Reis. So. Wurde beim Finger gestochen, es juckt. Aku 35 tahun dan baru ini makan sambal berambang. Ya, Wie viele Jahre bist du noch mal? 35. Ada aja sambal-sambal baru. Mama hat ja mal Geburtstag gehabt. Mama! Dan ada lagi satu sambal yang belum pernah aku coba. Sambal ganja. Sambal ganja. Pak! Dia mah nyarinya sambal, sayur daun singkong, gitu ya. Enak ya, anak. Approve. Aku kalau buka warung makan di Balikpapan mungkin sambalnya macam-macam. Ini sayang. Anak Restoran Balikpapan haben so viele verschiedene Arten von Sambal. Ich habe die Glocke jetzt rausgezogen. Kalau kita makan dulu ya. Makan dulu ya. Kita mau lanjut packing juga. Also, Makan dulu dan sampai jumpa di Hungaria. Hungari. Bye bye. Bye. Dicke Glocken! Ich schalte die aus. Wie soll das aussehen? Viel Sambal. Jetzt ist sie bereit zu gehen. Sambal berambang Sambal Brambang. khas Solo. Khas Solo. Mantap. Mantap. Das ist, wo unser Präsident herkommt. Na, cool. Sein Herkunft.